Madowezo na miva a Palm Studio nyajo jonya takaka opa awanagji. Kenye amaike ahe nyajo joya avanamia nkonyenye Isaiah Mills Adeku. Minamia se emanyawoda. Ghana duko dwasi anyi ba agladam nuku areka maga adol duko agladam nuko aba amolu bli pakle soya beans kple etowa o maga dedeka avu adwele duko ai duko bubwa areka mo nanya ba nkpola onyasela nyapanku anojia re alai make ayama vatro gbui ikawa ba achia pa majamajata ewa ba amia adafuna aglada duko yoka lamiasi le Ghana ntwama ikanya aduama deson adafuna leka gbegbe webe miapo anuku yoka le dukosia eji adrekpoto mama de alafajia eva le bla ade vu eve pe bandudu ayako sosode miasi le Ghana ntwama yeke miapo aglada nya oji pola Brian Achampon ede globe re amata yoru asi aji ba nkwadeke maga adola dukomo Aikamie yile akpabubwa the Ghana Legal Council GLC aikanye ese nyala alo asewala opo tanopo gan onlo ogbalena ese nyala aika odenkona ba lawyer Blay nyamiche ama ba wa akwo pata ahe apagbale view adui ikayo akpo jesidebe nyatepa rikaje via enya ekohehe le ese dowo manyatepa lawyer Blay nyamiche ama enye amade ikenye South Africa manola ne National Democratic Congress NDC party yata ogboglom le secondi constituency ogboglom na ba apasigbo nacho hafi yoa ahi akovado volume le akpabubwa nana ankomia aikenye adaundola na New Patriotic Party NPP Flaga Chola Dr Bawumia adi globe miapa former President John Dramani Mahama ya vovon ali ewebe maten di jimba ya adogore miapa Flaga Chola unti yika okuliwa awo anuka hehe fa awanao edenya ya glo ayimaka ogere kpolikoma NIT FM dopa le letia nkeke blava vu aton li agba edenya ya glo ba vovon eya ile miapo former President John Dramani Mahama lem eya tamajiba ya adogo akpenkuma kple Flaga Chola na New Patriotic Party todo la ikamie jola fma ma kplomimia agere miapo eganya opo akpaji ekpatakpata eika alaika ovalea la fifia la ndiako odejibe miapo dollar reka nanyeba ogba ele 15 Ghana cedis 62 pesos eya nye egba nanyeba ogba na mia dollar reka nanema wa no enyema ikamie gere Europe akpajia wonanyeba ogba euro reka le Ghana po agama ele 17 cedis 44 pesos. Yemie joyire pounds. Abananya bogba pounds a de ka. Let me have a Ghana gama. Ele 20 Ghana cedis 66 pesos. Hey, awenya nana ikema gaka maklok patamia agare Togo français. Mi akpa opa sifara na nyamba mi gbere le Ghana mari leka wano novinye yehoa 0.08. Hey, anya gaika mi akpa mada akpena Solartech Energy dopa but wow o kwede mi anchiba mieke enya jojo nyata kakao ovenami no mi agbo le Palm Studio po eyabalaji to gonye ba na subscribe na drop for comment na jagbaba ye share ba nyakwa klo miano akama miano awom no mi agbo na nyaba enya bubu aregalia mi aheve na nkonyenye Isaiah Mills miapa anukwala ika fifia mia agere ayama mia poleke ayama anno le egbenkeka ji afi aza avaduira ona mi esegoma be le Ghana godoa echi ajale tepado eike echima ajale tepado ayama ayo nkuma leke gbegba abachi be ya ajane kamia gbole amuganu to malafia ayama kata ado moyoyo anyi abare ebe ya jachiene gake kpomo be echi atenja eike chi ha maten aja legben ke kam ta no claro ba nwiawa wa odonkumara na no kpom na no hlem ba lega wi fa bofufuma na ya ma va yonkuma ba ibe ya jachia na nyale kam yawe akpana mi be minomia gbo le weda for akpadi